kreću jutro, kao i po običaju. Idem po Bilju. Danas ćemo obilaziti Srem. Nemamo neki plan zacrtan, tako da vidjet ćemo gdje nas put odnese. Iz nekog razloga jako velika kolona u suprotnom smeru. Znači da ljudi idu na posao. 8 je sati, nije baš ni tako rano. Ali još veći red je bio ispred Lidla jutros. Hoću da nam kažeš gdje smo sada. Mor. Pa jezero Paljuvi. A otkud smo mi tu došli? Pa tako što sam pogrešila put kad smo krenuli za Ub. Ali nema veze, sad sam videla jezero, tu nisam bila niti. Tako da to je fino. Ja sam zamislio da započnemo snimak tako što ćemo reći da idemo ka Šapcu. Je to naša prva stanica danas. Da, ali napravili smo prvu stanicu pre prve stanice. Ovo je sad ipak prva stanica, a druga stanica će biti Šabac. Da, i Tvrđava, nadam se, koja će biti. Valjda. Na 69,7 km dolazimo na ukrštanje sa autoputem Miloš Veliki. Ima neka pažnja. Sad ćemo da vidimo kakva je pažnja. Jako je lepo, baš mi se sviđa, baš mi drago što smo došli. Evo nas na sljedećoj destinaciji. Stigli smo u Sremsku Mitrovicu i vreme je da doručkamo, tako? Da. Nakon što smo napunili stomake, evo nas na plaži. Ti pali na kupać? Ne. Ali viš da je nudistička plaža, šta ćemo? Ide da se priprema sezona. Da, ove godine verovatno vrlo uspješno. Sremska Mitrovica ima svoje more, kao i Ada što je Beogradsko more. Mi sad imamo jednu jako bitnu misiju. Jako bitno. Idemo da nađemo nešto, vidjet ćete šta je. Evo, to je najveći lokalitet u Sremskoj Mitrovici. Kiplučan. Pa to je 2008.
To za sreću. A njoj ovdje uši, a? To se pipaju uši, gleda čim je. I mala djeca jašu. Da. Sremska crna. Pa se nije desilo. Ali to smo u Meksiku se pojavili u Trnovcu. Da. Leži mir. Tuda tako, baš tako. Bravo. Ček sekund, da. Ne. Okej. Zato se zove letnji put do jezera. Što sam pristala na ovo? Da. Jesno. A gdje je izvor? Pa nemam pojma, tu piše Sofijin izvor negdje na raskrsnici. Dobro, šta ti je? Bukvalno sam preplašena. Bukvalno sam preplašena, znači, ne znam. Mislim, u šumi je stvarno fino. Jeste, ali ne boji. Našli smo izvore. Prihvatit ću Biljin predlog da se vratimo pre nego što nas žrtvuju.
čista voda. Zdravo domaćice. A što imamo cedevita na krovu? Zato što imam kašiku koja je u stvari viljuška. Odmorište Brankovac. Ali ovo je biciklističko. Biciklističko odmorište. Mi smemo tu da... Rekla Zmajevac. Se vratio. A? A kako se vratio? Što fale ove matice ovde? Šta je nezaobilazna stvar u Novom Sadu? Sladoled, a? Ne pričam. Prijatno. Završavamo današnji dan prelepim pogledom na Dunav. Pada polako mrak. I idemo polako ka kući. Da. Dobro.